Kakasi atau Society KAS kalapan pau ya kejing Saudia ke bawah lah nak yeng dah bar tawain ke jela kaladep menjur nak resolution nak arnyo trip na luar arja kat pra bandawa nak sorkar India ban penrung ya ketien kasi bat garu hak kernet bapra ka riti sensyar penban kam sem ladan syu kecikran ha yeng dah bar kam tam ya ka city ke pelayo pediang nak katnat kampo yeng house nam arja kat kendai Profesor DRL Nonglai Presiden ke Society habai keren bot usulong mil kerwa ke atiar ulai tu bakani ke city hakakat santrik lebar arja kat kandai kadai ke jubab ya ke city balapa da ke society hakakat neutrik ulang kuat arja kat kandai hakani ke city nak tenat kampo yeng lakado banaki lai pu pratili ki jaik tien ki badon hak tup jingdawa ban pendung ya krenet bapra kak tien kasi kadai kawai naki kani ke city kapa ni ki jingtep bobnya ya kak tien kasi nak society bat lapa ko pilang ya ka syaka sorkar jela Ngi sudai ban penken mau siki pajba jong ke jela megalia berokawai bat kham kerpang ya ki pajba khasi sepang kejing sedang bandawa ban pendung ya tin khasi hapo ke kernit ke bapra jong ke riti sensyar keri India hagi syang ila sedang nadu South Post nam mensua kata lengba Profesor RS Lengdo menbau dan longkum o State Representative Syaka Sahitya Academy New Delhi. Kidon ni kijing la kataru apdeng kita kijing kila don sibun kijing ya tho city kijing ya bud den kijing wan ro jong kinongelam jong ka Sahitya Academy New Delhi Shillong nagam taban yo jingtep batikna sepang ka kedan jong tin khasiya to por Hendrai ka jing ba kongsan kalong nakadaw jong ka jing bom yu ijengai kinong yalam jong ka jela ka jonge nakapor sa kapor ka KS ka baju tray klam thaj man kentiu tin khasi bat kum juro ya ka literature khasi kat banang yaj kisnem ngila nang penjam ya ka jing dawa jonge ka sarkar kamban se banwan ra ya ke Assembly Resolution ban kerpat ya ke Sarkar India ban penrung no ya ke ketien khasi bat ke ketien karo hapo ke khanet ke bapra ti kita kidai ki jingeki ki bateng hakini ki South Post nam baladem ke basutanat kolong nagam ta jing tip jing ipaj ba ha ke jela bro ko wai bat kerpangi ipaj ba khasi bahawa umat jong senem arjar kat kendai ka Ministry of Home Affairs kala pentip sengi ba ka khasi kala dai ka wei ni ki lai pho pratli ki ktien ki baladon ha ka thop jong ka ministry kom ki pending demands kini kedai ka sithi but ya kini ka ju ka sithi ka Ministry of Home Affairs kala pha ro isaka state government but la kedau shai ba khasi kedai ka we ni ki life pratli ki pending demands ki baka Ministry of Home Affairs kadang pe benia te ndai ka basnu bob kalong ba ya ke ni ka sithi ngam simi i menno bala wanra jingtep ne bla ai jingtep haka floor jong ka yingdor bar thawan hang ne jela lana kaliang jong chief minister ne na kaliang jong ununo minister badan na kaliang sensyar to ti imat ki pajba kim das nguthu bahaya kane ndai kini kalong ka jing syakat kum kene ka sithi mla ban len ne kata ka jing sya but ya kini ka ju ka sithi ka Ministry of Home Affairs klapha amtang se ke es ndai syaka sarkar Meghalaya to ti kini kalong ka ba mangi gidang habban trei kham teng menta ban poisa ka thong hadin bangilayo ya kini ka sithi ngira ai ko pilot se janbaro kinong ikmat change but khamtam se speaker ra to por ba medba marsnio ya kini ngira ai ko piyo but nakaleng chief minister lele udai bantep nomor ba kini kawan se ka political department jong ka sarkar Meghalaya ti udai bantep but hagaji sya dai ban kren sya ye kene khnang ba kanum don ke jinga sutu bakla lani ke jinga kam batang ka khasi kala rung ha ka taka less
jong ki penting languages reha ba kajing sya ka long kumta ngim la ban ong da kum bai pat kajing ki jongi kan nam sange bat menta ngidang perkhat kumno bangin simi ki senjam da ki bai pat nangne sakmat kenika sarkar MDA turu kadang suwan menta but kajing kala jong ki minister ki babat ki department of affairs kataru kadai ke bangi hab ya kaban ya kendo ya selok bat ki but ngin bud din ni kam la kalong hagaliang jong ka hagbedai bat ka state government kum joro bat ka center